Munge wa Mara Kareke Mbiuki augite ageta na mbere kuringaringa miari ya thirikari na kinyandu angiti cha thirikari kenda guchwira yuthi bagicigo kiawe ngugi. Kareke augite bobo ne bubugokiria kaunti na kinya gwikira yuthi bange kainya gakuthoma na guchiandika bari bongwa nkurukinorete antu guchianda kiri murungu guchokia nkatho riria bona utethio. Mati Mugambi na Chonkuruki. Bunge Mbiuki augite bakathi na mbere guchwira yuthi bara bathomire wira na batire na wira twanya kiri thirikari na kiri gunto mwanya ndeni ya nthiguru ya Kenya. Bubu ikuthingatira kiugo kia mutongoru wa mugongo kia bottom up aga nthiguru ya Kenya warirarikanite na aguniki bamwe ba 500 baratetheretie kuona wira kiri gicigo mbunge kia Mara kuma rirathungire obichi. Nanda ugano mwankanso kia guoko kuina mbere gutethia kuringithia family imwe na aria angi kenda ntubetu baina mbere gutetheka tukaina mbere kulobi and betu bona opportunities within the county government, within the national government, and even within the private sector. You know, itonto the to campaign kana William Ruto, the agenda was bottom up. Tumba gutethereria atia anabetu balabe na amiji wale wamesoma na watu wamesoma, watoto wetu wamesoma na bidii ili wapate opportunity ya kujitegemea na kupata riziki na kupata nafasi ya kazi katika jamhuri yetu ya Kenya. Mubunge Kareke ugite thaa inwende akambiria koriunga kiri kaunti ya Tharaka Nithi ngima agicogagia guchwira yuthi baba bathomire na batire wira twanya kiri gunto mwanya. Koguna alwe ni tukwenene iratusema ni twe family tumitaka KM family. You know, wengi hapa many teachers wanafunza the entire Tharaka Nithi county na tukaina mbele kulobi thirikari ya William Ruto etuna nkele more opportunities kenda ntubetu bakamba kuina mbele na gutetheka more often baba ingi muno bale abo mete bande ya mahala ntunonde nturende mujumbe lakini daiji ni bampete nafasi ya kumagala Tharaka tubatedia na Tharaka first tumepata tayari ya kwenda kuwasaidia mwena oguna inyiritie anto gucokagia nkatho Tony Chani kagita karamu twatetheka na mibango yake ya umba gukinyanira omba kwirwo kwina mauntu winamo nukwenda utedio. The first stop wali kulomba mulungu waku ukeja to your clan, the KM clan, the KM family. Na hivyo najua tukiendelea kushirikiana namna hiyo tutaenda mbali. Na finally bunda abwirire condition yakwa imwake ya gutetheka wali kya gutetheka nucoke kinyombe ngai wire ngai waku the thank you nuntu uri umwe kibaraba ingi muno bena umiji batai bakona opportunity. Kiripotera Wero TV kuma gicigo mbunge kia Mara mbitagwa Mati Mugambi.